Бәріне сәлем. Бүгін бізде 16 ақпан, 26 жыл. Біз уақытша бір ай басқа мекемеге көшейін деп жатырмыз, ұжым болып. Соның құрметіне влог. Суда аңыз бар? Су, бұл жақта су жоқ қой? Все, жиналып жатырмыз. Думаю, что мы вернемся сюда. После референдума. Думаешь? Вдруг затопит тут и придется остаться или переехать в другое здание. В другое или на другое? В. Ничего не будет, да? Придется переехать, переедем. Как только будет уточнено точное место нашего положения, я туда не то что нос, я туда помощь притащу свою. Я почти все с собой забираю. Прикинь, ничего не оставляю, потому что надо домой реально все отвезти. Единственное, что я не понимаю, куда брать. А, там воды нету. Можно сходить в магазин, пока не Ну, там магазинов нет. Здравствуйте. Там магазинов нет толком. Только мы переезжаем. А почему именно мы, интересно? Потому что не может работать без света и интернета. Но там интернета нет. Говорят, что решат. Ну, это уже их проблема. До того тут лифт не работает, да? Біз жай оғайып баратырмыз, достар. Так, я вас засела на память. Мои цветошки, надо ухаживать. Цветошки-то живые, оставлять неправильно. Аманат қой бұл, аманат. Жоқпа жартысын жанға қойса ше. Мен монитормен жанға отырайын онда, шақтап. Яна ауру кәтті. Ал достар, біз көшіп баратырмыз. Кімге қызықты, біз қалай көшіп жатырмыз, көріңдер. Біз осы жерге көшіп келдік бір айға. Даша, что скажешь? Вот туда мы поставили свои вещи, если что. Арине, наверное, жағалай. Күшті. Берге. Иди сюда. Как тебе такое хорошее? Интересненько. Я впервые переезжаю, да. Для меня это новое. И чё, как Что-то тебе? неизведанное. Первое впечатление какое у У тебя? меня тревога. Почему? Не знаю, все такое неизвестное. Ну, тут это Привыкнуть надо, короче. Я тебя на YouTube выложу норм. Да, но Короче, первое впечатление у Дашки вот такое. у меня вообще тревога. Почему? Не знаю. Тут, чё-то да, мне кажется, не то. Атмосфера не та. Не такой творческий вайб. Да. Ну, хотя выглядит даже очень хорошо презентабельно. Я надеюсь, что туалеты раздельные. Это главное. Аксания айтты. А ты Ой, тут ничего была, я? не буду. А құдалар сияқты ше. Ана қыздап кейін құдалар болады ғой. Сондай вайбпен жүр Аксая. Макс, как тебе? Он как этот диджей. Мне кажется, тебе это как-то все равно. И без комментариев. Я вас всех, ребята, на YouTube выложу. Лучше бы дома сидеть. Из-за того, что у них нету лишнего времени. Она сказала, окей, давай. Приходите в 4, мы сказали, мы будем снимать. Оказывается, только на один день. Завтра мы не можем повторно И то ты снимать. сейчас здесь уже не снимешь. Сонымен достар, біз көшіп келдік. Кімге қызықты көріңдер деп қоймайды. Не, ожидание рейс болып қалды. Сондықтан кішкене көңіл-күй сол болып отыр. Почти что барлығында. Или көбісінде, білмей көрсетейін. Достар, біз обедке шықтық. Ютубта Сәлем, достар! 3 очко ревот. Біз бүгін әбетшіге баратырмыз. Екі қаймылды қайдан алып кеттік біз. Ал Ақсая, аш есік не істеп Сюда, қал. да? Девушка возьми. А, сюда. Енді басқа есік көріп тұрсың ба? А шашлыки есть? Здравствуйте. О, Доджа Кэт нас встречает. Біз Левқа келдік. На Левқа. Только неудобно тебе на акцент. Ой, она даже Доджа Кэтті қарап отырамыз. Ужас. Біз басқа жерге кететін болдық. Мына жерден бар ғой, прям далада көктемнің желі есіп тұр ғой. Көктем келіп жатыр, сондай вайб прям. Наверное, конечно, в 100 раз лучше. Здравствуйте.
көңіл күйді кішкене көтеруге осы жерге келдік. Ал достар, біз қайтып келдік өзіміздің мекемемізге, өйткені У нас самый лучший здание, лучший. Сәлем достар. Ой, аха. Бәріне сәлем. Бүгін біз ұжыммен бірге. Найдем еще одно место. Садитесь, Санион. Сендер ютубқа салып. Обращайтесь, Сера. Бүгін біз бір кітаптың ашылуыма не отыр? Кітап ашылмайды ғой бірақ. Кітаптың тұсаукесеріне баратырмыз. Я кітаппен таныстырып жатыр. Соның құрметіне баратырмыз. Біз, конечно, не от всей души туда хотели, да? Просто қашып кету үшін барады. Жандар бармайды ше. Жандар отырмын. Жоқ, біз до конца қаламыз дейді. Ну, они же умные. Қазір 14:30-да примерно шығады. Ая жандар, после них они сразу... Ана жақтан тезірек кет қазақ болады ғой. Қызға емес бізге алау деп ше. Можно так? Да, да. А если шығармаса ана здание? Жоқ, отырыңдар да. Барады. Намен бар, ешкім. Ол жерде столовый бар ма? Ауа райы күшті топтар. Көктемнің желі есіп, көңіл күйде көтеріліп қалды. Достар, мені көзілдірімді ұмытып кетіппін. Айдыннан сұрап киіп аламын. Айдыннан өзінің тезкасы бар, осында істейтін, соған баратырмыз, қызық көрді. Айдана есікті кісіге, бұрынғы әріптесіне. Lone Star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. Сен былтыр авиадан қаласың, Не алдым? андай, андай ауыз бекіткендерге сусынмен курага влог жүргізетін. берді. Ай, ақсая берді бізге. сағасы басасын? Мен ютуберім ғой. Сен стример. Сен ютубқа салайын ба? Я Осы камераға түсемін. Күшті? Айған өткен несімін қайсы ғой. Тұрақты көрерменім. Рахмет, күшті. Мен қазір осылай түсіре беремін, бұлар үйреніп алған, бүйтіп мұрындары, бүкіл жерін түсіреді. Сала берсем болмайды ма сені? Маған тесігін сал. Бәрі неше түрлі бар екен. Tenho esse mar todo pra olhar. Tenho as Достар, біз Ускудар деген жерге келдік, бірақ кететін сияқты біз өткен мына жерде тағамдар. тұр ғой. Мен таба алмадым, инстаграм істемейді. Жазшы, тамақ бар ма? Ыстық тамақ деп. На Бланка кофе дегенге баратын шығармыз. Мүмкін.